ntabwo ari amasasu cyangwa ibifaru, ni imbaraga za kamere. Mu kanya gato ibyo abantu bubatse imyaka mirongo birasenyuka, imiryango igasigara iheruheru. Iyo imyuzure ihuye n'imisozi yacu, igisubizo ngira ngo namwe mwacyumvishe, ni imyuzure. Imyuzure ntabwo ari amazi gusa, ni umwanzi utera utateguje, agaca ibice imiryango kandi agasiga incike n'impunzi mu gihugu cyabo. Niba intambara isenya imijyi ikoresha amabombe, imyuzure yikoresha ubugome bw'amazi bugatwara amagana y'ubuzima bw'abantu mu masegonda nk'atatu. Umva aka kantu, nyuma y'intambara habaho imishyikirano, ariko imyuzure yo isiga ubutaka bwapfuye, inzira zafunzwe, n'agahinda katarangira mu mitima y'abantu. Ni intambara kamere ihangana n'iterambere ry'umuntu kandi idasize n'ubuzima bwabo. Richard Rugani Ntwari niko nitwa. Mu busesenguzi muri Rugani Documentaries tugaragaza isura nyayo y'ibiza, ibibi, ibyiza, impinduramatwara. Hano twaganiriye aho amazi adatemba ahubwo asenya, nka za misile z'intambara duhora twumva muri Israel na Iran, tutibagiwe na Amerika.